Jumpa lagi di channel Sinta Vlog. Hari ini aku lagi ada di Taman Pemuda Pratama Depok nih guys. Kita lihat nih ada ondel-ondel nih jatuh nih guys. Waduh, kenapa nih ondel-ondel jatuh nih? Aduh, kenapa nih kok jatuh, kecapean ya? Ya, dari sanggar mana nih? Bintang Andi. Bintang? Andi. Andi. Oh, Bintang Andi daerah mana tuh? Beji. Beji, Depok Beji nih guys. Nih ondel-ondelnya. Wah, kecapean ya. Ondel-ondelnya habis keliling kecapean, jatuh nih. Nggak bisa diputar lagi. Aduh. Nanti kita lihat nih ondel-ondelnya nih. Gibingnya kayak gimana nih guys. Tuh. Wah, hidungnya merah. Kenapa nih ondel-ondelnya hidungnya merah nih guys? Tuh. Wah. Ondel-ondelnya pakai baju warna merah. Keren nih ondel-ondelnya. Oke guys, jangan lupa subscribe channel Sinta Vlog ya. Dadah.